Obuyisho nje laba abahlula amandla into ebaphatha kabuhlungu ukuthanda kwalengane support ngoba lengane bekumele ukuthi icindezelwe and nathi kumele sicindezelwe siyizinsizwa kuthiwa insizwe no TikTok yini kuthiwa ngiyabonga ukuthi indoda yami ayikho ku TikTok yini usabani kangaka indoda yakho ufuna ukuthamana lalela ngikuchaze wemiyeze ayikho into abayibongayo mfowethu mina ngikutshela ayikho into abayibongayo inhliziyo zabo zibhlungu ingakho iningi labo lingeke lize likwazi ukuthi liye phambili ngoba ukubambela umuntu inhliziyo unyanya umuntu awungitshela ungabunyanya ugodole nje njengoba umbuka la uTikTok ungakaze wambona kodwa uvela uthi eyinyanya lenja mina ke into engiyaziyo ku TikTok uyabona makunomuntu owenza ivideo angangahambisana nayo angimblock ngivele ngidlulele nje mangimbona ngidlulele nje ngoba angihambisani namavideo awenzayo asikho isidingo sokuthi uze wethuke umuntu into ebhlungu ke kukhona sibaningi la ngangitshela abanye miyeza ngithi ukuhlonipha nokuhloniphana kubalekile ngoba uyothola umsebenzi ngelinye ilanga ngomuntu ongamazi kuba uThamara wayekade ethuka inhlamba enza yonke lento angicabanga ukuthi ukhona noyedwa owayezophosa u10 ngoba kwakuyobuyiswa wonke amavideo akayewenza ethuka abantu ngoma wakhe ngani kuthiwa no asikwazi ukumsupporta lo muntu kodwa ngoba wenze nje amavideo akhe engabali negama lomuntu ezenzela into namhlanje izinto zakhe zimkanje zimjojo ngikutshele mina zikhanya njengomlilo wasesihogweni hayi wemeza zikhanya ukukhulunywa ngayo left and right umhlaba wonke South Africa wonke naphesheya udonatela wherever njoba ekubhalwa ngaye emaphepheni uyitrend uyinyama futhi ke lento siyenzayo bayenza abantu besifazane bebodwa behlangene ngiyabazi mina undlela abamonizela ngakhona labangamaxhoku ngakhona ngeke hayi abantu besifazane ukuze bezobona ukuthi umfowethu mina ngihlale ngibatshela khona abanye engisebenza nabo ngihlale ngibatshela nakhona la eqenjini lethu ukuthi bantu besifazane ake nibambaneni ngokweqiniso nibambisane engathi omunye mayithenga imoto wobhekana kwi-status makunento embi ekwehlele bayakubhalela miyeza bethi hawu kwenzakaleni nini miyeza imoto yakhe ilimale nini uthi hayi limali izolo hawa skisi kodwa ke kwenzeka into enhle udlule ngathi akaboni uvele nje engathi akabona ayithulele abantu besifazana uma besazovumelana ngezinto ezingekho usazobanzima kakhulu abafunani qoba abantu besifazana manje bazame ngathi baya unite phezulu kwalengane lekuthi babambene angeke iqiniso liyohlezi liyiqiniso ukuthi uyalithanda noma ulithandi liyohlezi liyiqiniso athi nasibazi kahle abazwani bebodwa bazwana mangabe befuna ukusebenzisana kuphinde kudlule kanjalo banama beef bebodwa wawabuzwa khona umngane oblastayo abantu besifazana kodwa ke kumnandi ntambama azithi 89 eyasiphusha sobe sigila imkhuba uyabona nje umyeza abantu besifazane uma kungathiwa bayabambana bayabambisana abekho abantu abangaphumelela njengabantu besifazane thina samadoda singasala emuva uma kungathiwa le gender le iveli ibambana ithi ngqi ngokweqiniso ungabona ukuthi ingaphumelela kanjani ingasixaka futhi thina uma ngathi ibambisana ngokweqiniso ungane mfethu ingane ithuba la bayidedela nje okunye siyakuzwa kodwa sokulalela kahle mangabe sekudlule lento le esikuyona okunye asingene khona ingane nje umkhankaso omuhle umdlalo omuhle mawuqhubeke wemiyeza mina ngiyeke ngabuza nginoPutin izolo ngithi wePutin mabethi balibelo ukudonatela intombazana abangayazi bahluleke ukondla izingane zabo angazi noma izingane zethu sezodlwa ngama10 rand ukuthi kuthiwa yondlwa ngo10 rand mina miyeza ngikutshela iqiniso umfowethu elimsulwa akekho umuntu ongaqhamuka ezothi ingane yami inenkinga lapha nalapha ngeke ngaba nazi inkinga yebo zaba khona lapha kodwa ngangibika makuthiwa ngigaxele ngisho ukuthi hey ngigaxele angizukwazi ukwenza u1 no2 no3 kodwa izinto njoba sezimtororo angeke nangelilodwa ilanga
kuthiwa ingane kaGodola ihamba ngenyawo unless mabezoyibamba esikoleni beyiphuca icathulo beyithathe beyiphuca izinto boyibona ke ihamba ngenyawo kodwa nje angeke kuthiwa bakhalela u10 rand esiwupha lengane ngoba sinikeza yona izokwazi ukuthi iphile kamnandi nayo inhlanhlao noNkulunkulu wayo namadlozi kubo avulile akhanya ukuthi ikhuluma into abantu beyithanda eSouth Africa njoba nami ngiyithanda nje ngigodole lento eyikhuluma ingane ungasucabangela ukuyicabangela ukuthi uyithathe hayi miyezamana hayi lokho hayi lolo thando hayi lolo miyeza kahle hayi ngiyadlala ngizwa kahle ukuthi lengane indlela uthando lomntwana yeah lomntwana uthando lokuphila nani hayi ingane yabona nje abantu inenkinga ngishiye emsebenzini phela nje manje kunzima akuhambeki nangelentozana nangetekisi njengokujwayela kwayo ayithwayela ingane ipho noma lika 340 nje hayi cha yona ingane hayi ayitholele nje okuyitolozayo kodwa bafowethu mina ngazi ukuthi meza ngonibonga ngani into eniyenzayo bafowethu kobongwe emazulwini ngoba umlomo wami uwodwa ukube mhlambe nginemlomo e100 ngabe ngiyaphakamisa isandla nginibonge ngento nje eniyenzayo ngaphandle kwezinto eziningi ukuthi kuyaxejwana kwenziwani kodwa nje into eniyenze kuThamara hayi uNkulunkulu anibusise bafowethu inhle kakhulu ngani zakwethu hayi futhi impela hayi angazi ukuthi ngithini mina hayi ukuthi ingane bathathe bayenza kabi bayihlukumeza phela lengane ngaba sayiboni la ku TikTok kube lo mkhankaso asikaze siwuphume ngaba siyiboni la ku TikTok ngabe ihleli phansi lengane le and ingakho kusiphoqa kumele ukuthi sikwazi ukuyidedicate ekuthenini siyakwazi ingane ukuyisupport ngoba ngaba asiyiboni la ingane nje ngaba siyiboni ngabe ingane traumatized ngabe ikhanda liyaduma nje cha wemeza mfowethu nami ngixolise nje bengena lana ngizokhombisa ukuthi ngiyakwazi ukufunda iStrawberry la ngisathi shwila eCape Town ibhano lami lingo2:30 kufanele ngiyongena ngale ngoba liloze lingishiye bese bengangibhukheli wabhukhelo bani mfethu no awungithola amafutha ebhano oGodola lapha eairport ukuthi ngisaqhela neairport kodwa ngizoke ngithola iphoyisa la khona ngalibuza ukuthi noma nje mabekade besevisa kunomuntu la ohleze ngifuna amafutha ebhano yangiwazi uthenzani ngizwile kuthiwa amafutha ebhanoyi uyakwazi ukuwagcoba la ezandleni miyeza bese umisa izandla kanje vele kundizeke nje ngizoke ngiwazama yabona kusuvuka lento yakho kuba uGodola bye okay mfowethu sure wengane zakwethu cha nama ke ngithi shwi ngisathi shwi ke Cape Town bafana sathi shwi ibhano lingo2:30 ngisathi shwi eCape Town ngiyanithanda bengizodla nje iStrawberry phambi kwenu hayi ayithi phela ngizonipostela mase ngibuyile angizumtshela kuphi neCape Town ngiyakhona njengamanje nizongibona hayi amavideo aniziwabona cha ngiyakhona impela manje futhi hayi kusasa manje 2:30 nje iyobe ngithatha indiza le OR Tambo International